Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for a $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Ano ko na, Roy? Dito nga manadaga? Putot mo sa baling mabay? Piton nga taon nga gandan nata, Margie. Di ka matlang nagsiko. Isang pakawanan na naaramid ko man. Tinang putot sa baling nga babae. Tapno maadaan iti anak. Tapno maadaan ta iti anak. Dahito iti panakaristro tubing. Siyak ti ama, na inagan kang nga si kati ina. Na ti anak na, wano tiya, nagan na kit Roy Jr. Pakawanan na, kat no talagang ipatpatag na. Ipatag mo met ni John. Tsaka mo lumaawat ko na itong inaramid mo, Roy. Ako matidiferensyak ti kunak. Kasano nga makasigurado ka? Kadi mo matkaya tagpa-check up. Nga mo ka, awanti diferensyak. Apay nga nga piton nga tawin. Di ka matlagsikukin. Margie, ipatpatek ka. Saan kong impatek ni Naida nga ina ni June? Tipod nung ina na. Sa dinungar doon, tiyayon deta nga Naida. Pinagabrod ko. Dedat kondisyon na. Itad na karata, ti ubing, tulungak lakit isuna, nga gabrod. Isong anda isunan ti abrod. Please, pakawanan na, kanawatin mo kumanti anak ko. Ibilang mo kuma, abod ng anak. Tsaka mo, sa anak pa yung makadesisyon. Kinunak ba nung name kat nagturungak dito'y balay, ti family house me, ti ayan da papake ni mama, kit inyo mang kukadakawada, dito'y nga pasamak manong. Kit, kunan ni papa, no mamati ka, iti asawam nga talagang pinututan na lang na dyan nga babae, kit sikat ipatpatig na, nga awanin na dyan nga babae, akat awate ma. Kasto ti panunutem, tapos saan ka masaktan. Panunutem, nga ni Roy, ket nam amum nga balo, nga daan iti anak. Inaram na ka, kinayat mo met, ket nag-asawa kayo. Ket anda human mo, iso ni June. Dahil iti panunutem. Sa mo nga panunuten, nga liniputan na ka. Tapno ni kasta, ket saan ka nga masaktan. Anak, no talagang ipatpatig mo ni Roy, ipatig mo mat no sinuman tinagtawad kang kuhan. Mawatam ka di. Sige. Sige, papa. Mama, dahil tangarot ka ramita. Bigbigay ang siyak tinagtaudan ni June. Kit, panunod at lain. Nga, bahalo nga asawak, nakiasawak. Kini Roy. O, di awat, problema nga ro din. So, mabalimon nga, ipateg, jaubing, bigbigam nga sikat nagtaudan mo. Hindi makadakas manong nemi agsapul kami tiyaya. Wen, gabota, sinot mga iwan kini June, nung bang ka magpadpadang nagtrabaho. Tanadaan kami nga, dagos manong nemi tiya, balay, nga rita tarapap mi. Hindi kasawa kami kini Roy, galikagong mi nga dagos na andaan ti bukod nga balay, ngam ti problema lang idi ket anak. Ngam ita, adan anak mi, so ni John, manong nemi, kilim bilang kon nga pudno, nga nagtawad kanya. Iti may isang aldaw, manong nemi, impati mi pailaing, iti karuba, ni John, kabayatan nga agsapsapol kami ti yaya. Iti sumang pagkatakod manong, adan yaya. Lirat, adan yaya, ti anak ta. Napintas nga yaya. Kuam, iso ni ising. Ako nga, dati-dati nga yaya matlaeng.
Ngimidi addan na jay grandma di ubing, manugang di ina, katugangan ko na kuma di ina. Ison tinangaywan, di ayayawanan ni Sing. So nga nagsapol ti trabaho na nga malit, nasarakan na, nakasabulan na ka ng trabaho, siya na inaya ba? Yaya lang ha? Yaya lang, sweetheart. Yaya lang. Nga maday din pa nagduwa-duwak manong nemi. Tando kasta nga trataren ni Ising manong nemi, ti maladaga nga ni June. Kaslamay sa nga pudno nga ina. Naduktarak pa kid di manong. Ngagdedede ti ubing, iti mismo nga barukong manong nemi. Ti Yaya. Api nga, agdedede ti ubing, iti barukong mo. Ay, pinatas ko lang, ma'am. Awan po tubog na, tahamot nga siya nga ina. Mamati kayo ko, ma'am. Sorry, ha. Pinatas ko lang. Agpapaunsak nga rin nga sakti na. Ngamiyayak mo lagayam. Kinunana manong naming nga maday din pa nagduwa-duwak. Lagi ko anak ba't ti asawak iti sardam mo no tinabi manong naming nga tsak ba't nga rin makapuot. Tapos numamuak ko man no awan iti sibay ko ti asawak. Tamapan iti ayan ni Yaya. Baka na dyan nga Yaya kiti sumit lang ti pudno ngayon. Anong name inyo man kumaninda ito nga banag karat papaki ni mama? Ganda ka delikado ah. No dahil nga Yaya, nga inala ti asawa mo nga Yaya ti putot na, kit isumad lang ti mismo nga ina. Nga no kasta nga makaturog kang kit umalati ni Roy, ti sabali nga silid, kit mapan nakaida, dagit akina. Po ita mabaling ka di nga ruten, kit awon sapay manu nga bulan, jay maladaga. Mabalin siguro. Dantalo nga bulan di maladaga. Ni John. Mama. Ti aramidem malasag ko. Kaya iha. Magtandan ka ti agimbestigar o namang sipot no at paspasamak ti balayo kabayatan nga awan kayo. Baga kang kanayon nga masapsapang nga agawid ni Roy. Kanayon nga gumasapay. No agawid ako na daisunan. Alala, kasapulan ti ebidensya. Kahit nukas pagkarikan na maamuam. Nga talaga nga Yaya kit isumadlat ina, kit itutuloy na kang liputan. Anya terabida. Panagdikak pa lang umuna papa. Sakbay nga, panunutek no anya terabida. Kinunak manong nemi kat nantandanak iti karuba mi amang sim, amang video, amang picture no anyat papaspasamak. Aging ka nga dan na isubmit, na isad kanyak nga video ken picture manong nemi. Nung kasta nga sumangpet, niya Roy sumabat digiti agina. Ket arakupen nga agkan ni Roy ti Yaya. Pinalutpot ko mismo. Hanit kahit asawan detoy, Roy. Dito nga video, dito nga latawan. Saan ka makapagulbod? Asino nga talaga na nga Yaya? Pakawanin na. Ngayon isubit lang ti ina ni John. Ayop ka! Lipliputan na ka! Ayop ka! Pakawanin na. Agtal na ka. Hindi ka kumaglawa kasta. Pakawanin na. Mapanahon di kita nga gina. Mapanahon mi da! Pimanaw nga rod di kita agina manunemi kat kunak iti asawa. Saan mo nga sarong karnida? Alawan saan ko sarong karnida? Naaramin ko lang amin tikas dyan. Gabot na mailiwak. Iti nga madaan ti anak. Yung sangpat mo pa'y dito, ti mismo nga ina? Sa... Mamumusasarkan sila da nga gina? Saan ko doon nga ramidan? Ikarikan ka. Suportarak lang tubing. Mang-open ni Naida iti account na iti bangko sa Jaik ang deposito. Tapos suportarak bitlan din. Putot mo. Suportarak di putot mo. Ngam sa mo sa sarong karantina. Santo naman pasamag dito.
Agpa-check up ka ngamin matana tapno maamuan tano lupes ka wano na. Nabanak nga ron nagpa-check up manong nemi tapno lang maamuak nga nabayag gaya mga sana ka nagusar tinapkin. Masikugan. Doktor, puto ka di. Puno. Talo nga bulan. Marag sa akin lagi ti asawak. Numaamuan na. Nga damat lahing ang anak mi. Marag sa akin lagi di. Tingkay nang igan, papagayam kat subag manulay nga paset. Tilagip tinapalabas ni pagayam ti nga Margie itilawag City. Nga dahito ti may katalong nga lagip tinapalabas. Ngayon ito magpilyan para ti pa nakapili ti best letter of the third week iti bulan ti June. Idagtultuloy nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan gandiya Reynaldo Ray Fiesta dita ko no Hawaii. No madama kay nga agbibuya iti page ni paring Ray, dati live nga video tayo. Paki-share, paki-like. Kaya no saan kayo pa nga nag-follow iti page ni paring Ray nga Ray Fiesta Sentenciador Award page. Ag-follow kayo ko ba. No may upload to na ito yung video, iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award YouTube channel. I-like yo, i-share yo, can ag-subscribe kayo ko ma. Ti YouTube channel ni paring Ray papagayam. Ya? Tapos nito kasta, once nga ada may upload nga video, iti page na, can iti video na, iti YouTube na, may sumrek adagos iti notification nyo ket mabuya adagos. Ito no malam, 12:30 hinggat alas 2, isunto ting kay palakagngeg iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ito nga mangigyo ti pakabuklan ti kompleto nga pakasalitan ni Margie. Inaktumat lang i-send dito ha? I-share kung tumad lang dito nga page dito programa tayo nga lagip tinapalabas. Ni manong yung anemi na ito, Nemi Ruiz, host nila lagip tinapalabas. Kadalag dito nga kundaway nga ipakamuka na kayo, baka no anta kayat ada madamang agbibuya nga kayat nang ilagip tinapalabas na ti pakasalitaan nga success story. Dagito nadakkel nga premyo. Malaksid iti weekly can monthly prizes. Ada pa'y agur-ure kada kayo nga grand prizes. Grand winner, umawat iti 50,000 pesos. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken may isang special award na umawat iti 5,000 pesos. Yan pala tururain nyo. I-computer nyo, na kita pakasalitan nyo sa iyo isa niti email address nga nemiruiz@yahoo.com. Wala saan kat nemiruiz123@gmail.com. Okay, kablawan timan, di kita kang kanayon nga mga subsubaybay, ti pa programa tayo. Iti page ken YouTube ni paring Ray. Iti Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. Kas kedi Eduardo Gonzalez, ni Edralyn Estayo, Michelle Salvador, ni Noreline Perdido Tamalay, ni Esperanza Escobar, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr., ni Janet Cabuyada Wamil, samatang ni Cel La Cuesta Agkawili, Eddie Claro, Victoria Rebohio, samatang ni Fatima Rabang, ni Teddy Rab, kasama ito ni Rolando Valdez, ni Emelita Sera. Agbibuya pa kada tayo ni Gerald Marcos, ang kanayon ng isi-share, nga ilalike, dato nga video tayo, iti page, ni Gerald Marcos kasama tayo ni Wilma B. Gomez. Pumakanta ka rin ng papagaya, maging gati sa balin tumanin nga video nga may upload dito page ni Paring Ray di YouTube channel na. Naglagay pa nyo, lagip tinapalamas, kan tirmanong nemi, ti page nga tirmanong nemi, iti kalman laing, di kita ti programa tayo, iti radyo, ken iti social media. Salamat po.